Kablay sipon ni pibaro ki baju pet ya kene ke channel teman ngan pentip sapi ya ki khobor laikam jong ka district selection committee DSC Southwest Garo Hill Pati. Teka khod online application ya ki badai ki citizen jong kari India akabanta ki push jong ki gram sevak bat laboratory assistant physics chemistry bat biology. Tena kabanta ki push gram sevak dapiya ban apply kedai kelas 10 pas lane SSLC matriculation. Pada ki push laboratory assistant kadai kelas 12 aka science stream bapiya ban apply. Ki push baro ki balat ki don kumba khat lai tli ki push baro tela dadon napadang jong pi ki bakwa ban apply ki push. Tes ngubah ban page kene ke video adu banakut nang bapin seutu hak wedai bat kene ki push district selection committee DSC bat ya kiwe ki jingdon kam bat kumno bapin apply ya kene ki push padlada pitang dei ki batamai hakane ke channel singubha subscribe bat press ru ya ubal icon kenang bapin amdo ya ki video ki batamai bat nam clear ru ban highlight kum ke jingkersan ke jongpi temen ta ngene page no syapang kene ki push. Online application will be received up to 17th hour on 12 November and no application will be entertained after the closing date. Dia ke online application kin priang hadu ka khatar tarik banai November arajar arpusau. Candidate are requested to check and update their profile before applying. Ki candidate ki ha ban check lane update ya ka profile jong pi namar udai uju application ID akapor bapi apply ya kiwe ki push aka DSC district selection committee la kadai hapo kiwe ki district kum ka East Kasihil West Kasihil Southwest Kasihil bat kumta terter te kitu ki balade ban register te login bat kitu ki badang temai bat piha ban register swa apin apply. Tementang ini page ya ki kerteng joki push bat kiwe ki jingdan kam kapus banikong gram sevak number of push sipotuli ki push baro balat nangta ka p level kadai p level 5 as per revised pay structure iway garo kasih bat jentia pratuli ki push OST SC iway push bat ka educational qualification kadai SSLC pas kemut kelas 10 pas via ban apply. Nangta kapus baar laboratory assistant physics chemistry bat biology. Number of push lightly KP level skill kadai level 6 as per revised structure. Iway garo kasih jentia artili kipus OST SC omdon nangta ka educational qualification kadai HSLC Sayan kamud ba kelas 12 haka science stream bapia ban apply nangta kasnem bapia ban apply kandai khatpra hadu lai puar stem bat kandon ru ka upper age limit yaki SC ST kategori hadu sansnem bapia ban apply nangta ka application fee nakamta kini kipus kadai sispa yaki general candidate bat san tingka yaki SC ST kategori bat hakapor bapisiu online payment kandai hakano kono ke online payment kum ka debit kom ATM card net banking bat e-chalan te lada pikwa man apply kini post tesa apply no bat nuat nam up ya ka last date namar bale se don kathut ka website hakapor bapi apply te tang kini kijing pentip hakabedai bat kini post lada pim sutu sa komen hakopo ka comment section batia ka website ban apply ru ngam sabu hapo ka description below nang bapin yo like direct nakatu website bangalabu itang kini kijing pentip hakabedai bat kini kublai sibon ngin se kedepan.